تماشاوان هجا جی واشنگتن جستیون دنگ امریکا سلاوریز ام دیسا به برنامه کردیزیون ببرانه ده برنامه و هفته ده امی جماره که راپرونج امریکا و جین چگیهان مین کردستانی بین پیشوه تماشاوان هجا دم باش اپراسیون رزگارکردن موسوله به بیشتربونا پیشمرگه کردستان و هزین حکومت عراقی ددومه و هزین امریکی جی پشکری دادن و اپراسیون کو باجر داعش وره آزاد کردن. ده همان دمه ده نتبین یک بیجی خماخال سر رفش سیبیلان دیار دکه کو و هشاری داده که حتی میلیون کس دکارن ببن پنابر. هزین عراقی و پیشمرگه کردستان به پشتوانی صدان سربازن امریکی پیشرویان برو باجر موصل دکن. وزارت آبروانی امریکا دبیجتن پتر 10,000 پیشمرگه و 18,000 سربازن عراقی با آلیکاریا بالافرین هفپیمانی نفت نتوی یک جمازنترین اپراسیون لشکری دجی چکدارین دولت اسلامی داعش پکتینن. لدمه چکدارین داعش حول برسفدانا و اپراسیون به تقینن خوکج و بروپاکندا ددن که دفع ویدیوی دا آجانسا پیامین داعش روش آراما دناف باجر موصل نشان داد. دگل آماده کارین دم دریج و تفلیبونا هجماره که مزنا هیزن هفبش بورزگار کرنا باجر موصل سروک امریکا باراک اوباما دبیجت اف اپراسیونه و بزحمت بید. The intention is to drive ISIL out of نیت او درکتنا داعش یک مزنترین باجر و بنگهین قایمین وی گو ناوندک لوجستیک و قمانداریا داعشیه بگومان امی دوی شر زحمت ده سر کردن. گونت یک لدیف یک جه تروریستن داعش ده اینا پاقش کرن لی آلاو و آمرین کجک لدیف خود هلن. اف ویدیوها ده هم پارچین چک کیمیاوی نشان داد و لجر دا تورکاتونان هاتیا کولان کد ویراوشه دا پیشبینیه که شرکا دمدریج دیتا کرن و آلوزین تیری لدیف خو بیند. وزیر دروی عراق پشتی کمبون دیگر ریبر ناتو و ریبر یکیتی اروپا دبیجتن افشار عراقیان لشینا جهانا ديمقراطية. داعش العراق دست بكرون العراق بداوي ديت او هول ده خرابكاريان لتوايا جهاني بيك بينا دوی جهان و قبارا مازن بر سوا داعش بده. یکیتی اروپا دازنین که آرامی سیاسی پشتی رزگار کردن موصل به همان گرنگی اپراسیونال لشکریه. امی رولک سرکی ببینین دوار آرامی و تناهی دورن رزگارگری پشتی بداوی هاتنا اپراسیون لشکری. هر وصا امی کار لسر وگراندن آوارن موصله بکن. آواره بون و وگران سیویلان پشتی درکرنا چکدارن داعش پرسکا آلوزه لدم پتر 1.5 میلیون سیویلان دناف موصل دادجین. و هر جبری دست بکردنا اپراسیونا لشکری یا درکرنا داعش جموصل به میلیونها خلق عراقی مشخت بوی. آجانسن آلیکاریان و نتوین یک گرتی دبیجتن حتی نها هجمار قازورا خلق نربیه لی هزر دیتا کرن نزیکی 1 میلیون سیویلان برو هرما کردستان و براون. پترج 3 میلیون عراقی دوی دمی دایت ناف عراقی دا اتمشاقد بوین. پترج 10 میلیون کسانجی پیدوی به آلیکاری مروحی هیا و دراستی دا اوه تراژیدیه که مازنت عراقی دا. ترسانه توین یک گرتی اوه چکدارین داعش سیویلان وکو مطال بکار بینن لی ترسا زیده تر اوه بکار اینانا چک کیمیاوی اوه سیویلو لشکران جک جدا ناکد. خالد فتاح دنگ امریکا. تماشاوان هجا نهاجی پیامنر می احمد زباری به آوایی که زندی بریا سکایب بمرایه کوپراسیون موصل به نزدیک و دشوپینه. احمد سلاو تل عراقی و تو اپراسیون رزگار کردن موصل جی نزدیک و دشوپینی رفشا هر داویده چه هیه؟ بله سپاس بواجی وککو امیر المحور الجياري من دنابا ارتشا عراقي دا الويدري شر جراند دنابا برا ارتشا عراقي وميليتان داعش دركتي هوله الويدري ارتشا عراقي كاريه هجمارك زياده مساحتها ارز جدست چکدارن داعش در بخو هر وها دوار مادي جدا مادي ومعنوي داعش زررك زياده الويدري كريا لداعش نهاچه دك الويدري دوكلك زياده بلندك عثمان جبنكو ريج ارتشا عراقي بقرا وانا نبينو بالافرن هفيمانا جي وانا كان ارماج بنكم مولجين مانا ارتشا عراقي كاريا چند گوندان لوی داره رزگار بکه گوند کانی حرامی عباسی هر وها عوده ارتش عراقی نوها ده هر چهار آلیان دا در دورا قضای حمدانیه گرتش برگو قضای حمدانیه قضای هری گرنگش بو ارتش عراقی ده هر چهار آلیان دا قضای حمدانیه گرتیه
ارتش عراق دبش جر ام قزا حمدانيه بقرن و داعش كسنك زيادات بخوفه ببينا وبرب موصل هرا قزا حمدانيه ونمرود لوي آلی دالی دنی باشور رشالات ارتش عراقی برد موصل و هر لوی داره نه داعش لوی پنجی بهتری پنجی بیرم پاتروله جدست خود دان يعني دفتر يجي نبويا وان بيرم باترول بشوتين اش بو دستوان تكرا بسبركو اوبراسيونا فيغريا عراقي اوبراسيونا عراقي ارتش عراقي وهيزم بيشمركو على فرنها بيمانا زيادة الزخر لسر داعش الفكرية يعني داعش انها زرارك زيادة اللوان دفران برب خوابة ديكيا يعني تكارم دوجم داعش انها برب باشار الموصلة ديكيا لويدا بري لوان دفران لوان همو دفران زرارك زيادة بروان كتير وهروها بافرنا بيمانا جيب بكم ممكن وانا يعني بتشريب بردمان دكان بله باشه احمد گرو داعش دمان اپراسیون تک دچه یا نه تذکر لسر تشتک لسر ویاج بیجی بله زرار زیاده بر به چکدارن داعش کتیا نها داعش بر به موصل چکدارن خود کشینه اون کو لپیشیا شرجی چکدارن دروین عراقینا یعنی داعشین دروین عراقی هاتنا وید دفره الور یعنی داعش زرارک زیاده بکتیا دنبا بازار موصل دا داعش تنه 5000 چکدار دست وان دا ومانه بسر دو آلیان دا باش کرنا آلی راست و آلی چپ یعنی دا آلی چپ دا تقریبی 200 چکدار ویدرن لآلی راست بهتری 4500 چکدار نه وی جبروی اکل ویدری مانه جبر کوکو خو خلاص بکن و بر به سوریه و هرن وکا ایرو وکا لدیف آگاهی ما کو لفرماندان سربازی به دست ما گهشتین یعنی داعش الموصل آواهی جوات پارزگاه موصل تقاندیه 2 سال دست وان دانا نتقاندیه لایرو تقاندیه یعنی ویکی که کو داعش زرارک زیاده بخوادیه و دخوازه بر سوریه و هر بریا بعاجی جبور رقا و دیر زوره احمد تو داوید تذکری رفشا هیزن عراق جی تشتک سرویجی ببیجه بکورتی بله هزن عراقي ارتش عراقي يجبو يكون عمل بيشيا برب بيشيا شرطنا ارتش عراقي ما چند پرس جوان كرن زرارن خوا نگوتن يعني ما دخواستن پرساما جويكي او بكو ام بزانن چند زرار گهشت يوان لوانا زرارن خوا تانا احمد سپاس جبو بهشتار بناته سپاس Bu destpeka operasyona Musulê niha çend gundên herêmê jê Daişê hatine rizgar kirin. Bedenayê piçik yek ji van gundanek ku niha ji Daişê hatiye rizgar kirin. Peyamnerê me Xava Ömer piştî rizgarkirinê çû vê gundî û raportek taybet li ser teqemenî û çekên ku Daeş li paş xwe hiştin çêkir, li gor raportê Daeş tunel cava kiribûn. Piştî operasyona rizgarkirina bajarê Mosulê dest pêkirî çendîn gund ketine bin kontrola hêzê pêşmergeyê û Supayê Iraqê ve dê evan gundan da çendîn paşmayên çekdarên dewleta İslamî mayne wekû cihên bêhinvedanê û cihên xwarinû ve xwarinawan. Ew pencereya ama şwênê nuştunî qedetqenasekeyane ama cu'bekeyane ama yatağû ama senyakeyane ama yatağkeyane Elem şöyle takalê zî pêşmergeheka bi qenas tirba hemû corê çe Çend hêzên pêşmergeyê nêzîkî çeperên Daeş dibin pitir asewarên wan têne diyarkirin. Noke emên tonêlekê da li gundê bedena biçûk ku çendîn kel û pelên wan hatîne aşkerakirin ji layê hêzên pêşmergeyê ve. Jorî nusnegeyan محلية أم كرفانا كردوانة ولا سروا هنا الليرة بس أنا بس لدوان من ورا وشوي نسنيان أما همو السنة أما بلحيم لحيم أنا كردوها أما همو السبلتة أما أوتوماتيكي جيت يدايا لنا أما دري هي نن لقل تي أن تي بيكي ودنيان شو أوتوماتيكي تدايا أوتوماتيكا آية يتر بتوقيتها شو كنترولي هي سبلتها من كنترولي هي لەگەڵ کۆنتترۆگەڵ بە کۆنتترۆل بتەقێنەوە ئەگەر خۆی بتەقێتەوە ئەگەر پێی پێبنی ئەوان بەکاری هێن و دایکەنە بۆ بۆ پێشمەرگە بەکاردێنە هەر جihekê Daeş lê bihête vekşandin paşma û asewarên xwe lê dihêlîtin. Mîna lêdana tonêlan û danana bombê mînreşgirî di nava xwaniyan da
ev gundêl pişt min diyar dibêjnê bedena bicî ku bi dehan tanên bombê mînreşkirî lê hatine çandin zêde barî lêdana çend tonêlan. Kava Emer dengê Emerîka. Deşta Mosul mihwerê xazir. Parêzgeha Duhokê amadekariyê xwe didomîne ku alîkariya sivîlan bike ku rengê ji ber Daişê ji bajarê Musulê ber bi Herêma Kurdistanê ve were. نوکه امیل تیم هاورهاتنا بلس 122 جبو آماده کاریروان کاچنه بو اپراسیون رزگارکرنا میسله سر به ریوبریا گشتی یا پاریزگاه دهوکه و دا کوج نزیک بزانی آماده کاریروان چنه دگلمدا شیرزاد نجمدین تیم لیدر هاورهاتنه ام که تیم هاورهاتنا بلس سر به ریوبریا گشتی دهوکه یا تندرستی امل ویر آماده نه کو هر ریدانه کاریدت خودی نکت پیشمگه برین داب بودن افدی بید ام ویر دستی که چهار سری کوانا بو بکن و پشتینگی هکا افدی بو روانه دهوکی بکن کو بو چهار سری دیتر بتکرن نسبة درمان ويديا ما بنجهة رئيسية هين أبا بنجهة كل فيري ما هي بنجهة كدي ميل تلسقف هي بنجهة كدي جميل وانكي هي همي درمان وبي تي في الحمد لله يتهين فيري وهمي تشتام بو تشارا ساكرني وهفكاري آنكو تنسيقك هيت ناف برابا و تيمين امشن بجنيد عراق دا وجا چه انجمنا مثل چه هر جهدي نخ في تشتي ما تشي تنسيق جلوانا نينا چونكي باغا فتر تيمت ما تقريبا اشن بجمتا نيزيكي سي تيمو ما يتهين في سانجريد في فاندر برا همي تابعي ريفابريا گشتيا دوكي بحوارتنا بلس ما چند امبولانس اگه هین هر سنگر اگه دام جمارک امبولانس آنه و اپراسیون مثل دا ما 73 امبولانس آماده کردن 73 تیمن هر بنگه اگه به 7 تیما و حتی 10 تیما و 12 تیما آماده بی. دیسان مسردانا تیم بروکن شریل هلا پیشین المحور تلسخوف کرد کانوان چه آماده کاری بو اپراسیون رزگار کنا مثل کرینه بو هر بریندارک. وكين بينن أفا جهة مايك و مستشفى كميداني هفكاري الجال تيمة كندي ما ضاناي ام محتاجي تشتغلوا بين شادر جيت ترقيم كرينا عند تلاوين كرينا رنگ الصور رنگ زر رنگ ودي هر دي حسب بريناوية الصور مثلا خطرة يدي أو دي أو حتى جهة عمليات الجماعية هاي سلام بالاي دنج أمريكا محور تلسكوب Operasyona Musulê bûye sedema herî sereke bo nakokiyan di navbera Iraq û Tirkiyeyê herçend Iraq nêrazîbûna xwe tîne ziman li ser daxwaza Tirkiye bû beşdarbûna rizgarkirina Musulê Tirkiye dibêje em ê li operasyonê de cih bigirin em ê alîkariya cinarê xwe bikin. Me raportek li ser vê mijarê amade kiriye. Operasyona Musulê mijara serekê di rojeva cîhanê de hêzên Iraqê û yê peşmerga bi alîkariya hêzên koalîsyonê gelek pêşveçûn derexistîne. Li aliyên dîn Tirkiye di destpêka operasyona Musulê de xwest ku bejdara vê operasyonê bibe. Lê belê daxwaza wan nehatiye ce. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan dibêje em gelek biryardarên ku bejdara vê operasyonê bibîn. Biz Irak'ta ام گلک بریاردارین کو یکیتیا عراق د کوالسیون دا جه خو بگیره اگر هز هف پیمانا نافنتوی ترکیه نخوازه وی دمی پلانا میا دوی هيا اگر اوجی چینه با پلانا میا سیان هيا Serokkomar ev gotina xwe di konferansa dadmendiya Tirkiye'de ji dubare kir. Şu anda Musul'da Nihal Musul operasyon berdewam dike. Çi dibêjin? Dibêjin bila Türkiye neçe Musulê. Çawan em neçîn 350 kilometr sinûrê me bi Iraqê re heye. Em ê di operasyonê jî de hebîn û li ser masê amade bibîn nemumkin e em ji derve bimînin. Daxwaza Tirkiye ya bejdarbûna operasyona Musulê aliyê Şiîya ji aciz kiriye. Yek ji rêveberên Şiîya Muqtadir Sadr bû protestokirina Tirkiye bang ji alîgirên xwe kir û alîgirên wî li ber balyozxana Tirkiye kom bûn. عراق دولتك سر بخوية هم تجاري ناهل تركيا بجدار كارن لهندري عراقي ببا Cigeri Serokvezîrê Tirkiye Numan Kurtulmuş di pres konferanseke bal li ser operasyona Musulê keşan û dibêje lêstûkê ne baş tê kirin. Bölgede çok ciddi bir oyun oynanıyor. Li herêmê lêstûkek geleka ciddî heye. Niyeta serekî di vê alûziyê de ew e parçekirina herêmê biriya tîreyî û bi taybet li Musul di vê siyaset li ser vê neête ava kirin.
د دربار آخافتن رایدارن ترک او به ایرشن عزمانی د شهر موصل د بجدارن هفسرو که پی د صالح مسلم جدن ی امریکا را گود بجدار بونا و نهات یا پش راست کرن استخمين ناكم يعني تركيا حطنا هاكو دفيجنا لموصل إيزي عزماني أم بشترنا بخوا قوتنا كيسيدين أو قوتنا ونصر الراس ناكرنا باوري بهيزي تركي ناما يعني شيء عزماني دبن شيء سر عرضي دبن يعني بالا فرق تركي قرابونا جورت نزاني بكير كيخين ریوبر پروگرام روشلاتا ناوین یا ویلسون سنتر هنری برکی دبیجه ترکیه دخوازه به هبونا ترکمن رول خواه لحرم خورد بکه. I don't think the Turks are really worried about بنیرینا من ترسا ترکیه بو گوهرینا دموگرافیا موصل نینه. دیدیرو که دا جمارا سونیا هر دم پتر بویه. ترسا ترکیه گشبونا هزا عراقیه او بلنبونا رولاوانه. ترکیه دخوازه به دموگرافیا ترکمانان رولا خواه لحرم بلند بکه. Konsili beriye Türkiye Musul Öztürk Yılmaz evi ku di sala 2014 de keti dest Daişi û paşê aliyê Daişê ve hatî berdam dibêje bu serfiraziya operasyonê divê Tirkiye be endamekî vê operasyonê. For success Turkey ji bo serkeftinê divê Tirkiye di nav koalîsyonê de be parek jê be û ev neyê wataya ku êrişên rasterast dijî Daeş bike dibe karê wê hêsankirina çareserkirina nakokiyê be rolekê bilîze lê wek partiyeka opozisyona sereke berevaniya bîrokeya ku divê bêne birêvebirin li gel opozisyonê û koalîsyonê bike ji bo serkeftinê. Şerê dirêj ya dijî Daişê roj bi roj encamê nû tîne holê û mijara serekiya li Tirkiye bejdarbûna operasyona Musulê û ev ji bûye destpêka têkiliyên sar di navbera Tirkiye û Iraqê de. Aramacar dengê Amerîka. Tirkiye ragahand ku ew operasyona rizgarkirina Raqqa de jî li gel Amerîka beşdarî bike. Li Ewdaxiyanî bu sedema nerazîbûna YPG û HSD nûnerên wan her du hêzên girîng bi vê awayî nêrînên xwe ji Kurdistan re eşkere dikin. Hêza Sûriya Demokratîk û Yekîniyên Parastina Gel helwesta xwe ji beşdarbûna Tirkiye di operasyona Raqqayê de eşkere dikin. Tirkiye ne tenê daxwaza xwe ya pêşdarbûna rizgarkirina Raqqayê de ragihand lê ew bi merca got Qesedê û YPG di operasyonê de ne pêşdar bin girê dide. Berdevkê fermî yê Yekîniyên Parastina Gel YPG Rêdûl Xelîl ji bo dengê Amerîka bersiva vê bersivê dide û dibêje. ما في يكينين براسنا قال جي هي ما في هيزن سوريا ديمقراطيك جي هي جوهرنا فان باجرا جي شر جي هبونا داعش جوجل دري بدستي خلق نوي هرمي رزقار بك داعش جي دري دور بخينا دولتها تركي شرطي مرجي وچنا نچنا او ما على قدرناك هێزا Sûriya Demokratîk Qesedê hevkara koalîsyona navnetewî ya li ser zemînê û ya herî aktiv e di şerê li dijî Daişê li Sûriyayê li ser zimanê berdevkê xwe yê fermî Talal Silo dibêje got hebûna Tirkî li ser xaka Sûrî dagîrker e. تركيا بشكل خاص هي الداعم الأساسي والشريك الأول. تركيا بأوايكي تايبات أو بجدگيرو هفالبندا داعشا تروريستا ام بتوندي هبونا وان ردكن وان وكا داگير کرد بینین لباکور حلبه او هزين گریدای وان ام جبو شر تروره دست خناخین دست دولت که داگیر کرد و آلیه که سرکه جوه تروره شورمندê Hêza Sûriya Demokratîk Qesedê Nasir Hecmat Sûr dibêje got derbasbûna Tirkî di operasyona Raqqayê de wê bibe sedema şerekî pir giran di navbera Tirkî û gelên herêmê de. Ez bawerim wê tê kevin çiravek mezin, müstenqaekî mezin de wê ne Ereb wan qebûl bikin û ne Hêzê Sûriya Demokratîk vê qebûl dike û ne gel vê qebûl dike wê bi şerekî gelerî bi tevayî li ber Tirkiye. Hin aliyên din ezmûna Tirkiye di li Cerablusê de nerxînin û li ser bingeha wê dibêjin got daxwaza Tirkî di pêşdarbûna operasyona Raqqayê de wê pêk neyê. Ji ber got Hêza Sûriya Demokratîk Qesedê vê yekê red dike û operasyona rizgarkirina Raqqayê bê yî Qesedê pêk nayê. Cîgerê fermandarê giştî yê tevgera serbazên azad Husam el-Awak vê yekê şirove dike û dibêje. دما کو هیزن امریکی هولدان در باسی جرابلس بن سلوگان وک مرن جبو امریکا و سلوگان کینل د جیوان هاتن هلدان امریکیان دید کو چارەسەریya tenê ya şerê Daeş û grupên tundrew ew hêzên Sûriya Demokrat. Raqqa paytexta Daişê ye û rizgarkirina wê ji destê Daişê derbeyek pir giran e ji terorê re. û ev yek dihêle got şerê siyasî beriya operasyonê gihiştiye asteke pir bilind. Bi taybet di navbera Kurdan û Tirkî de. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê.
بربجارên Serokatî Amerîka Hillary Clinton a Demokrat û Donald Trump ê komarî îro di gotûbêja sêyemîn û dawiya televizyonî de vê werin hember hevdû. Di gotûbêja dawiya Serokatî Amerîkî îro roja çarşemê li bajarê Las Vegasê eyaleta Nevadayê de pêk tê. Sê hefte maye bo roja hilbijartinê ji ber wê jî gotûbêja îro ji bo Donald Trump derfeta herî dawiyê ku şensê xwe bide pêş û Clinton têxe ber nêrînên gelê Amerîkî. Li gor lepirsinên dawî Hillary Clinton pêş de ye. Kampeyna hilbijartina Serokatî Amerîka berdewam dike û hem Clinton hem ji Trump pir caran bi firehî behsa siyasetên xwe yên navxweyî, aborî û koçberî dikin. Gelozer siyaseta derve û taybetî jî li ser şerê dijî terorê ew di namzet çi difikirin? Divê raportê de. ناتویا تمن 67 سالی وەکو هەفبندیە هەری بەهێز ji welatên Rojavayî re derbasî hilmetên rikberiya hilbijartina serokatiya Amerîka bûye. Divê ku em ê nêzik hevalbendên xwe bin ev tiştan ku Donald gelekî paşgih kiriye. Em bû demê çendîn salan karî digel wan dikin. Me mezintirîn alozî ji her kesekî dî pitir digel heye. Cêwaziya nerînan di derbarî girêdana Amerîka bê hevbendiya NATOyê re di nav her du berbijêrê serokatiyê de li pêş çavê dunyayê diyar dibe. Şîrovekarê siyasî Jeremy Mayer ev tişt anî ziman. Ez hizir dikim ku Trump nijadperest û millî ye. Lê Hillary Clinton navnetewi ye û pir alî ye. Trump hêzeke Amerîkî xurt dixwaze û soza siyaseteke serkeftî ji bo berjewendiya Amerîka dide. Ji aliyê xwe ve jî Clinton sozê dide got hemû bizavan bikar bîne jê karên diplomatî ta geşepêdanê ji bo bihêzkirina siyaseta Amerîka ya derve. Nerîn pir cêwazin di navê her du berbijêran de li ser siyaseta derve ya Amerîka li ser hin xalan mîna Rûsya. Ez Putin nanasim. Ez bawer dikim dê baş bit diger Rûsya li hev bên ji ber ku em dikarin pêk ve şerê Daişê bikîn. Lê helwesta Clinton hişktir û sertir e li ser vê micarê. Ez li hember Rûsya sekînê me, li hember Putin û hanê din û ez ê wî tişta bikim wek serok jî. Wisa jî bo peymana navokiya Îranê her duan li hev nekiriye. Trump lê dibêje peymaneke xerab e ji Amerîka re. Lê Clinton ji aliyê xwe dibêje wê bend ji programa navokî ya Îranê re danî. Şerê li dijî Daişê li Sûriya û Iraqê jî yek ji xalên girîng e siyaseta derve ya Amerîka de ye. Ez bi yekcarî hez Beşar el-Esed nakim. Lê Esed şerê Daişê dikir. Rûsya şerê Daişê dikit û Îranî şerê Daişê dikit. Ew yên bûne yek. ji ber siyaseta derve ya lawaz. Rusya qet balê nakişine ser Daeş. Tenê berjevendiya hiştina Esedê serdesilatê, wexta ku ez wezîra derveyê bûm, min piştgiriya deverekî parastî kiribû û îro jî ez ê bikim. Di vê hilbijartinê de newekî berî xwe yê deng danên Amerîkî guhdanê bêtir bi rewşa aborî û peydakirina kar dikin ji siyaseta derve ya Amerîkî. Di demekê de ku dijwartirin û xerabtirin şerê li Sûriyê berdewam e, Kurdên Sûriye karine heviyekê ava bikin. Zanîngeha Efrînê yek ji van gavan e ku ji alî hikûmeta Kantona Efrînê sala borê hat demezandin. Tevî ku çavkaniyên wan kêm bê jî zanîngeh îsal dest pê perwerdehiya sala duyemîn kir. Xwendewanên zanîngeh zêde bûne û mamostê jî baştirin. Zanîngeha Efrînê di sala xaya duyemîn da hate vekirin. Piştî bi awayekî serkeftî sala çûyî derbas bû û tevî astangiyên teknîkî û zanyarî lê sala duyemîn bi hejmareke zêde ji şagirtan û beşin nû hate vekirin. Kêmasiya hinek derfet û imkanên madî li gorî pîvanên zanîngeha imkanên me madî zeîf ne. Lê li gel van kêmasî imkanên هاتشتي مدكاني زانينجه بري خستا باليكاريا ريفابريا خسر كانتون عفريني دا ايغو بحمي امكان خال قال مسكني هيش بوام كيماسيم بمار در كتنا مشار سر بكن فاكولتن نو هات نفكرن لغوري بيوستيا هرمينه راغاندن اندزياري هر وها بشي هري گرينگ يبجشكي ايكو گلك درفت جيرا گركن لê li gorî kesin pispor ew ê gav bi gav vê beşî bi pêş xînin. احتياجاتي كانتوني عفرين حاجاتي ما قول عدد السكان بيجيش كرا اطباء رهاية
فما قرارك وبريورك ستوند انه ام فاكولتي بجيشكي لكن تێزانین کو پشتیریە حەلەبێ هاتە قوتکردن و شەرێ هەیی شاگرتن عەفرینێ یên ku li zanîngehên Sûriyê dixandin bêxandinman û zanîngeha Efrînê weke hêviyekê ji bo berdewamkirina xandinê tê dîtin. berê li zanîngehê Helebê dixan beşê mîkanîk û derê dixan salê diyan bû ji bo ku şer û navderê hêştin hatin Efrînê. Zanîngeha Efrînê heya niha bê destûreke cîhanî û nasname berdewam dike. Bala hejmarek ji zanîngehên cîhanî û aliyên zanyariyê kişand. Hêviyên kesên li ser zanîngehê disekinin heye ku weke yekemîn zanîngeha Herêmên Kurdî li Sûriyê, zanîngeha Efrînê li gorî sîstema cîhanî berdewam ke. Emîne Misto, Dengê Amerîka, Efrîn. Pîra şaxê jinekê Kurd e ku li farqinê dîjî û temena wê jî 110 pirtir e. Tiştek ku pîra şaxê dike behampa ew e ku ji heft zarokên wê bi giştî 415 nêvî û nêvçirkên wê hene. Nêzê 430 nêvî û nêvçirkên pîra şaxê a ku temenê wê di seriya 110 de ye hene. Pîra şaxê îsal hinek ketiye lehîn bûyerên berê di bîra wê dane weka serhildana Şêx Saîd. Bavê wê jî di vê serhildanê de hatiye kuştin. Bavê min ew çûn min pirde hatin dexwitê Şêr Elî bavê min û ez nayim. Ez ên wan ra şerm bikim hûn heta xelas dibin. Êje bavê min wan ra şer kir. Êje bavê me naçû êje bavê sabû. Pîra şaxê sê caran wêr kiriye. Mêrê wê yekê esil Ermenî bûye û jê du zarok çêbûne. 5 zarokên wê jî ji mêrê wê di duyan çêbûye. Pîra şaxê neha li mala kurê xwe yê biçûk Cemal tevî malbata wî dijî. Par pêpêrar û çi bû me tornê wê ji mart bixwe 415 hebû. Zilamê berê ku zewîce bê Ermenî ra ev ya kitin biye. Ev zarokê wê jî kitin bûne. Heya hatiye bi bavê min ra zewîce. 5 zariyê bavê min jî çêbûne Xwedê rehma xwe li hezra wî ke bavê min jî rehmet kiriye min bavê xwe nediye. Di wî zemanî da qadistre qomsînê hê tezel milletê erdaberla kiriye. Muxtarê gundê me wê wextê ku kitin biye hêvê qeydî nüfusê dikin û paza şaza dolim erdidin. Nûxuriya pîra şaxê têlî ye, ew jî 90 sal ye. Ji zewaca wê ya yekê ye. Bavê têlî İbrahîm bi eslê xwe Ermenî bûye. Pîra têlî wiha behsa çîroka zarokatiya xwe dike. Pîra min rihanê diya me wê me xweyî kiriye. Wê me xweyî kiriye kesî me tune biye pîra me xweyî kiriye ha. Em mezin bûne hatine pişkî mezin bûn. Ez ewa bûm zimra got diya te yem got diya min ku ye. Dewle diya min tune. Ka diya min pîrê ka diya min got ye qeyte diya me. Meşteret got dayo te diya me. Me nezan bû. Diya min basinet kir got bavê te pafile. Vafile biye. 5 sala askerî kirine. Xalê min. Digo yekî me tune bû me anî. Diya te dayekê ji me re kar û xizmetê dikir bavê min ha. Ji wan re xizmetê dikir. Digo bavê te jî hatî bû. 5 elf genim son dixwar digo aşû jinê. Te dî çawan hebûn perkê armana ewilî. Digo di riganê xudavê tê ji erdê bilind dikir. Pîra şaxê nexwest derheqê zilamê xwe yê Ermenî de li ser tehcîra Ermeniyan biaxive. Guman heye ku pîra şaxê sêwiyek Ermenî be lê bersiva vê pirsê û sexuyayê ku wê bi pîrê re hara gorê. Xecîcem Farxîn, Dengê Amerîka, Amed. Temaşevanên delal ev bû bername îroya Kurdvizyon em bihêvîne ku bername bi dilê ve bû em li benda nêrîn rexne û pêşniyarên we ne kerema xwe biriya e-mail, Twitter û rûpelemeya Facebooka peywendiya bi me re bikin heta hefteya pêşiya me biminin di xweşî de.